Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC2 empa ha re qale ka dihlooho tsa tsona. The war would soon escalate beyond the borders of Israel and it would engulf countries in the Middle East. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re ntwa ya botjhabela bo hare e ka namela dikarolong tse ding tsa lefatshe. There are criminals that are foreign nationals. South Africans remain the part of the big criminality in South Africa. Diphephetso tsa naha tsa taolo ya madiboho di ntse di hlwa mekwalaba ka ho qolleha le dibohong le haufi le noka ya Limpopo. Tsona re di thakgola semmuso ka ditaba tse reng ntwa ya botjhabela bo hare e ka namela dikarolong tse ding tsa lefatshe. Sena ke o ya ka mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o re ho eketseha ha ditlhaselo botjhabela bo hare ho ne ho keke ha qojwa. Ntwa e Middle East e ka kekela ho ya dikarolong tse ding tsa lefatshe. Sena se hlaloswa ke mopresidente Cyril Ramaphosa. We did warn at a very early stage that unless the challenges and the war between Israel and Palestine in Gaza is handled with care and with great wisdom to ensure that there is a ceasefire and humanitarian assistance, the war would soon escalate beyond the borders of Israel and it would engulf countries in the Middle East. So this is totally unhelpful, and it is something that should not be happening. We should not be having a regional conflict when we know what the origins of this conflict are. And we therefore call upon all parties to desist from escalating this conflict, because it is a very dangerous conflict that could soon escalate way beyond even the borders of the Middle East. The world least needs a conflict that can escalate to these levels. So as South Africa, we have warned about this, and we are once again saying, let all actors desist from escalating this type of violence. It should not happen. We should not lose lives unnecessarily. Ramaphosa o ipiletsa ho baetapele ba lefatshe hore ba se dule fela ba phuthile matsoho empa ba thuse ntwa e ntseng e phahama ka maneka Middle East. Ati ho tsa kwano lapeng mopresidente o itlamme ka hore o tla rarolla pharela ya motlakase ka maneka Orange Farm. We are rallying the private sector and we are attracting investment. We are dealing with those impediments that we need to address, like electricity, the logistics, and a whole lot of other regulatory measures. So that is a concern. And of course, depreciation of the rand is a concern to us and in government as well. But these things happen when the political climate heats up. People tend to become uncertain, and we tell them that there's no uncertainty. Our democracy works extremely well, it is robust, and it will deliver an outcome that is going to continue stabilizing the economy and the country. Ati ho tsa economy ya naha, Ramaphosa o netefaditse a netefaletsa batsitedi hore dikgetho di tlilo tlisa botsitso, mesebetsi hammoho le kgolo ya moruo. Ratela pele letona la naha la ditaba tsa matjhabeng a kana le diphando le ipileditse ho mahlakore ohle ho khoba matshwafo ka morao re Iran e hlasele Israel maobane bosiu. As with many other countries, we are very keen that there shouldn't be an escalation of the conflict in the Middle East, and so we would urge restraint on all parties and ensure that the key focus is the Palestinian people and their struggle for freedom and justice. So what we should all be paying attention to is an end to the onslaught against the people of Palestine and the achievement of a permanent ceasefire and the return of hostages to their homes in Israel.
ka o le leng re fumana hore Iran e thakgotse ditlhaselo kgahlano le Israel maobane ka utsubila dimisaele tse makgolokgolo. Ditlhaselo tsena di nkuwa e le boiphetetso ka mora ditlhaselo tse entsweng ke Israel pejana kgweding ena ntlokgolong ya Iran e Syria moo o ileng a hlokala batho ba 13 ba akgang bahlanka ba babedi ba mmuso wa Iran. Ho utlwa holwanyane ka ditlhaselo tsena re buisana le mohlophisi e moholo wa ditaba tsa matjhabeng mona ho SABC e leng Sophie Mokoena. Sophie, ha ke o amohele ditabeng tsa rona. Ke a leboha kgaitsedi. Ka mora ditlhaselo tsa maobane tsa Iran tsa morao ke dife? Seo re se tsebang ke hore dinaha tse tswetseng pele tse supileng tseo di kenyelletsang naha ya Amerika di bile le kopano ya tshohanyetso ho arabela ho se etsahetseng tsatsing la maobane. Jwale ka ho tseba hore mopresidente wa naha ya Amerika e leng yena Joe Biden o ile a hlalosa hore ba tla tswela pele ho tshehetsa naha ena ya Israel. Fela o hlalositse hore ba keke ba dumela ho lwana le Israel ebang Israel e nka qeto ya ho iphetetsa. Ka hlakoreng le leng matona a matjhabeng a naha tsela tsa Europa a tla kopana le ona tsatsing la kajeno ho tla ka mohlomong qeto tsa hore ba tla etsang, empa ho hlakile hore motsotsong wa jwale dinaha ka boholo tseo di seng di ntshitse mantswe di bolela hore ho emiswe ka ditlhaselo mme ba leka ho buisana le naha ya Israel hore e se ke ya iphetetsa. Maemo ke a mofuta ofeng a khutsitse kapa maemo a tsitsipane ho jwang hona jwale? Maemo a tsitsipane haholo hobane taba ya bohlokwa ke hore na ebe Israel e tla etsang. Re a tseba Iran e se ntshitse lentswe la hore bona ba qetile ba ne ba leka fela ho ikarabela ho seo leng sa etsahala ka hara naha ela ya Syria moo naha ena ya Israel ileng ya hlasela ntlo ya bonqosa ya naha ya Iran mme ha shwa manqosa a mane mme ba ne ba iphetetsa ka leo mme ba bolela hore mothating wa jale ba qetile empa ebang Israel e ka kenya ditshoso kapa yang ka qeto ya iphetetsa ba tla iphetetsa ka matla a maholo. Jwale ebang Israel e hlasela Iran ina le bokgoni bo bokae ba ho lwantsha Israel? Ha o sheba Israel e batla ina le dibetsa tse matla haholo because ina le setswaelle le dinaha tsena tsa America le dinaha tse ding tsa Europa mme dinaha tsena di tswetse pele ho efa dibetsa. Ha o sheba ka lehlakoreng le leng naha ena ya Iran le yona ena le tshehetso e matla ho hlaya naheng ela ya Russia eo re tsebang hore mothating wa jwale ho bolelwa hore naha ya Russia ke engwe e matla haholo ha o tloa ho ahuweng ha dibetsa. Sena se bile sile sa thusa naha ya Iran hore e nke malebela ho naha ya Russia hore le yona e tsebe ho etsa dibetsa tsena tse matla. Jwale ho batla ho ba bima hore na ho ka thua ke mang ya nang le matla a feteletseng empa re bonne maobane hore nakong eo naha ena ya Amerika e ne e thusa Israel ho emisa di missile tsena tse neng di hlaha ka Iran ba ile ba atleha haholo empa ha re tsebe he ha naha ya Iran e se ihle ikemiseditse ihle ilwana hoba mona e ne e tshosa fela hore le entse sena bonang re ka etsang. Jwale potso e nngwe mohlomong e latelang e ka ba hore na hona le dinaha tse ding tse itseng tse ileng tsa hlahisa maikutlo ka diketsahalo tsena tse etsahalang botjhabela bohare? Ha o sheba kontinenteng ya Afrika Borwa e hlalositse hore ile ya bolela jwale ka utlwe mo president Cyril Ramaphosa a hlalosa hore ba ile ba leka ho kgalemela hore ebang ntwa ela e botjhabela bohare e sa emisi e tla fetela ho dinaha tse ding mme tsitsipano ke ena re a bona botjhabela bohare ka kakaretso. Ntlha engwe ya bobedi ke hore naha ya Algeria eo e leng karolo ya dinaha tsena tseo re di bitsang hore ke Arab League ba sebedisanang mmoho ba ma-Arab ba boletse hore ba tshehetsa Iran. Ka lehlakoreng le leng naha ya Amerika e ntshitse lentswe la hore e kgesa le ho nena naha ena ya Iran ka ditlhaselo empa ba hlalosa hore ba tshehetsa naha ya Israel ha ile mona ba boletse hore ba keke ba eba karolo ya ntwa ibang Israel e nka qeto ya hore ya iphetetsa. Le dinaha tse ngata Europa he tse ding di hlalositse ha di kopa hore ba behe marumo fatshe empa tshehetso ya bona ho naha ya Israel e matla. Naha ya Russia e kupile hore ho kgwebe matshwafo. Naha ya China le yona e boletse jwalo empa re a tseba ebang ditaba di ka hlatsa ba mosenekeng ba tlang ka lehlakore ka ho Iran. Jwale hona le batho ba lekanyang hore ditlhaselo tsena ke selelekela sa ntwa ya boraro, maikutlo a ho ke afe? Ha ke dumele jwalo, ke dumela hore
mothating wa jwale re dilemong tseo dinaha tsohle di ikemetseng mme ho keke ha eba bobebe hore ho be le ntwa ya boraro ha o shebile dinaha ha o na le diqhwebeshano ha o sheba ntwa yela ya Ukraine le Russia batho ba bangata ba ne ba lepa hore e tla lebisa ho ntwa ya boraro empa le ka jeno ntse ilwana ha hona ntwa ya boraro jwale le ha re sheba mole botjhabela bo hare ntwa ya Israel le Hamas le yona ntse e kgabola empa ha re bone ntwa ya boraro ka baka la hobane dinaha di a tseba hore dinaha tsohle lefatsheng di ikatetse mme ha o bobebe hore naha e nngwe e qale ntwa ya boraro ka bokgutshwane fela Afrika Borwa e reng ka maemo ana Afrika Borwa e hlalositse hore wa tseba hore ba ile ba ya lekgotleng le phahameng la lefatshe ICJ ho leka ho kopa hore lekgotla lena la lefatshe le kene dipakeng ho rarolla bothata ba Israel le Hamas ho fedisa qhwebeshano eo hobane ba ne ba hlokometse hore ena e tla namela kapa e name ka mokopu ho dinaha tse mabapi mme le jwale re a bona etsahetse ke ka mo president a hlalositseng hore o ile a tla a bolela hore hlokomelang ntwa ela e botjhabela bo hare pakeng tsa Hamas le Israel e kana ya aha dinaha tsa bohaisane mme jwale he o boetsa kopa hape hore dinaha tsena tse pedi di khobe matshwafo mme ba emise ka marumo le ntwa hape re bone le letona la ditaba tsa matjhabeng Dr Naledi Pandor le yena etsa boipiletso ba hore ho emiswe ka diqhwebeshano Sophie re le buila ho lokana kwa hao ke le boha haholo etso khotsi eo he mo ke mohlophisi moholo wa ditaba tsa matjhaba mona ho SABC e leng Sophie Mokoena ha ratela pele ka ditaba tse ding re fumana hore mongodi e moholo wa ANC Fikileng Balula o re mokga wa habo ha o kgathatswe ke mekga e meng e tla qhodisana le hlokwa dikgethong le yona ore ha ANC e ka hlola dikgethong tsena tse tlang e tla tswela pele ho ikamanya le seo e se qadileng Balula o buile sena a le holong ya Samson Sifuthi e Botshabelo provinseng ya Free State o sa le jwalo re fumana hore Forum for Service Delivery e tshepa hore e tla ba le kemedi le kgotleng la ketsamelao la province ya Limpopo ka mora dikgetho tse akaretsang tsa naha sena se hlahelletse letsholong la yona la ho ngoka tshehetso mankweng ka ntlenyana ho Polokwane Forum for Service Delivery e na le kemedi makgotleng a fapaneng ka hara naha Moga ona o re o tla sebetsa ka thata o pakatsa ntlha ya hore o ba le kemedi le kgotleng la ketsamelao la province ya Limpopo We are 7 political parties in this arrangement. Then we don't doubt anything. Our people across the province, they are hands-on and telling people about this shortage of jobs, like the discrimination in terms of job restriction. So this thing is very, very important, and the shortage of water. Moga ona o re merero ya ona e tla rarolla mathata phano ya ditshebeletso ka hara naha The name speaks for itself. We are the Forum for Service Delivery. We are a community movement which is 80% service delivery and 20% politics. To the people of Limpopo, we are saying as Forum, we are coming guns blazing because we heard that Limpopo belongs to the ANC. We are saying, how can Limpopo belong to the ANC whilst people are sitting with unemployment and service delivery issues? There are many challenges, more especially of water. Water is it's life. So if you don't give people water, why should you be proud that Limpopo belongs to the ANC? So we are coming here today saying we are ready to govern and govern in the Limpopo legislature. Ba tsietsi ba moga ona ba na le tumelo e feletseng ya hore o tla tlisa diphetogo We are going to get services like jobs. They are going to deliver jobs and jobs opportunities, and we are going to create jobs, not just to wait for jobs that we don't know where they come from. We are going to create them. There are many business ideas. We believe that the problem now is the government is not delivering services to the people. They are only doing things for themselves. So we are saying, let people get services in terms of water provision, in terms of quality education, in terms of almost everything that people are in need of. They must get that. Forum for Service Delivery e tla qhodisana le hlokwa di provinceng tse agang Limpopo, Mpumalanga, Gauteng, Free State, Northern Cape le North West. Ratela pele ba a iba leboa khomo provinceng ya Limpopo ba tetleba ka meralo e tsofetseng ya motheo ba re o se sebetse ha meralo ena ho tlo baka dikgola nakong ya dipula
badudi ba di eska le boakgomo ba re mananeo go parara ao a hlagetšego a go sepetša metsi a dipula a kgauswi le go ba hlolela masetlapelo ba re mananeo go parara a thibilwe ke ditlakala mabu le dikgerekgere mola ka go le lengwe a sa hlokomelwe se hlola mafula ka ge metsi ao a sena boelelo le go tlala ka dintlong tša batho badudi ba re ba lobile thuto ya bona le ditlabela tše dingwe tša boleng ka baka la metsi ao ba sola masepala ka go se sekegele dilo tša bona tsebe ka ge ile kgale ba bega bothata bjo masepala a o riele selo e re ba botša ka tsela gore tlošang mabua ba re ba tšhaba mekoti gore mabua a ba thusitse go thiba mekoti mo tseleng and mabua a tlala ka pela gore metsi a kgone go tsena ka mogae a fihla tsena yo re bone motlholo re sente go bona e sa le re dula mo metsi a tsena ka dikaboreng mepete ya thapa diaparo tša bana mapai di be di thapile masepala wa lepelelenkumpi o sola mananeo go parara ao a tšofetšego le batho bao ba latlhelago ditlakala gohle fa o di feleletšago di thiba mananeo a go sepetša metsi re tseba botse ka mathata a di-blockage tša di-storm water le ditsela ka kua wateng ya rena ya 16 re le masepala re beakantšitše tšhelete e ka lekanang 8 million ye le gore ke multi-year project e tlo bereka mo financial year the next financial 8 million for ngwaga wa ditšhelete 8.5 for ngwaga mo tlang wa ditšhelete go leka go ka rarolla bothata bo ba storm water drainage masepala o re o thwetše gape bašomi ba lesometshela go thibolla mananeo go parara go sepetša metsi a dipula bjale ka tharollo ya motswa o swere ga ile badudi bona ba ipiletša go masepala go potlakiša go lokiša mananeo a pele ga ge ba go golwa ke mafula ke ba tseba maboa ditabeng tša SABC le boakgomo moiri a amohela kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho SABC2 lekgotla la naha la taolo ya madiboho BMA le re boemafofane ba matjhaba ba OR Tambo bo bile le palo e hodimo ya baeti nakong ya matsatsi a phomolo ya Paseka Pejana BMA e phatlaladitse hore e rometse balebedi ba 400 madibohong a phetheselang haholo naheng BMA e boetse a hlalosa hore e phenyokolotse ditekesi tse sekete le dibese tse sekete 309 ka Paseka Since the first deployment of the border guards, the BMA has managed to intercept and stop over 281,000 individuals who attempted to enter South Africa illegally. During the 2024 Easter period, we observed a reduction in the number of undocumented and or unaccompanied minors arriving at our port of entry. Despite this positive observation, we, however, on Thursday, the 28th of March 2024, intercepted about 5 children at the Beitbridge port of entry. Diphephetso tsa naha tsa taolo ya madiboho di ntse di hlwa mekwala ba ka o qolleha le dibohong le haufi le noka ya Limpopo. Sena se utolotswe ke moifo wa lenaneo la setlabotjha la SABC la Election 360 le tla haswa ho tloa horeng e tlang ya bosupa hona mona ho SABC2. Nakong ena eo dikgetho tsa naha di ntse di atamela baahi ba motsana wa Malale Limpopo ba re ba hloka botsitso ka ha melata e mengata e hlokang ditokomane e kena Afrika Borwa ntle le molao. There is no sign of soldiers. There's no sign of anything that shows that if you come from Zimbabwe to South Africa, you will find the soldiers waiting for you there. Baahi ba dulang haufi le noka ya Limpopo ba ipiletsa hore o matlafatse tshireletso le taolo ya madiboho. Ndore ndi chief wa Ntoni case na o re o ile bulanyewe mme ya qhalwa ka mora matsatsi a mabedi. I hope it. Lekgotla la naha la taolo ya madiboho BMA le re le sebetsa mmoho le makala a mang a molao ho matlafatsa tshireletso le taolo ya madiboho. People who are trying to get into South Africa illegally, when they realize that it's no longer possible to do it through the ports, because right now the port is sanitized, access control is firmed up,
it's no longer easy. They would try go outside and use other means. Letona la naha la sepolesa Bheki Cele le re ba ekeditse palo ya mapolesa ho ile ho sebetsa mmoho le bahlanka ba BMA e le ho thibela melata e hlokang ditokomane ho kena naheng. While there are criminals that are foreign nationals, South Africans remain the part of the big criminality in South Africa. Letona Cele le phaelletse ka hore sepolesa se tshwere melata e mengata e se molaong e keneng naheng ena ntle le molao e le karolo ya matsholo a sepolesa a twantsho ya ditlolo tsa molao. Kgaso ena ya ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena kapa ha o ra e tlabele ya borobedi ka Phirimana. Bolepi bo ya latela ke yona taba.